Kenya njira. Ruto is a bad president for this country. Tutekira oni nkendelea kuga Ruto kabati kwingwa 2027 you one term. Ke reportera teto sheweru rea kwa rieto ni Mutuge Kare. Aciari kuma cukurune ya Ntwarimata wodine ya Thangatha ni bambirite kuthondeka barabara ya gukinya cukurune u na nzara ciao Bongwa bariuga bakinyite aja gwitethia Bongwa nyuma ya kuthina gwa Kagita gukamata magerio kumania na kuthuka kwa barabara ntere wiromba riao nande ni kirithirikari ya kaunti na kinya iria nene guchwa urayomba kubathiriria kinyamara kia wagi bwa barabara ni bataririte John Thega kiriro kikiao. Aciari bacukuru ya primary ya Ntwarimata ira yigondi ya Thangatha gicigo bunge atigane East amwe na atori barabara yakube muthenya wa bebumirite kwithondekera barabara bari Bongwa na arabakuwa bebumirite kuruthagia untu giki kumania na muthuro umunene no ntugiro binene bia bithiete na mbere na kuruthaga Kenya bitio kinya cukuru yao kumania na barabara eno kuthukanga na arabakumenere bonene MCA wonwe Elia Kimathi barabara ekuma kibindi ka 2017 bora yatiro ekari ifoma MCA urareo mwanka uratonya thai 2022 barabara ya tai nyantuku imwe inya tukuriria ayo batu imetarone tutura pikipiki tutura tuwite ngari ne buiria irarite aho kona tulwa mieru ari ne ngari irara thai kerio kubwithwa ao cukuru ya to ya Ntwarimata ngari tumba ukinya no ntweru ari akerio kiaterero nara mwire no mukiamo Subaba sabakaya and teacher kaya atiera kerio ara factory akaida mama uru amu tukuitathire itano mwegora na wire kilinyene ara miskari ko unende batu no ntubwelio tutianiria turathura tukui muntu tukuthura areta mara tukugaonka aru aere kawira na ngiro gaonka antu ithinga no gaonka kaonka ne boto watere 2027 Elia tafadhali tuheshimu boto watambi mwakinya na renge bamo untu bakuwa kinya mantu maingi mothi na mbere mareo kinya maketha mao batiumba kwa bakiguriro bwega kumana na kuthukanga kwa njira eno kuthuka kwa barabara hii iko affected economic development ya antu Ntwarimata na tio maloi turindo bibinge no bre turima irio bietu nende bia biboererwa kenda biturua na ara barabara ina mini road kirio kira mana 5 kirurwa mana yana nkandamia skuru yetu iria batu turarimba bana na bainto bionde lakini thina ni uturia na ara thokone Kagita ni wakubaliwa kinya mubunga wa untuko no mporo mtu abure wana noena benerete wa Kagita kumania na mantu megenia na kunyagwa kwa mainya malati mile connectivity bagimure ne tharathara inge wira ne bwaberira kana waya kwithura tugu baumba bungi sima cionga nao thoria kiundrune batu tuingwa nao ana bathoma na ntandrekera ana bagathoma ntandrekera monga metho ya gathuka loya na baba re abonda ko stima bona kwanu ana badathokera metho ntandrekera ikingi biti na stima no ntore batu iwa chule imwe sukuru stima etete batu ibonto stima ithiate kwa stima na roe na barabara batu Ntwarimata tibo tore na bio no mbi ketha barabara ni kariore ni bia tutethia batu tore tekla kene pio MP wetu kinya wa mporo kinya wa trio batuthiria au tugache itare nene muno simba chiongwa ira twathima tukira wa iweto last mile kinyende tutona twethia to copies mbimbi na kinyadio tutona tuwa bado 2027 uweta muntu ya kuyana ake ya kuna kandada utira cha 50 turenda maendeleo yake riu twaenda kura chetu ki reporter ndo cha weru kumantere cha Ntwarimata tigana centro gicigo bunge atigana East mbeta wa John Thega. Miaka nkuruki ya 50 nyuma ya uchiathi aruiba maumau no betete na mbere kurira kioto kiao aria nande bakinyite koti kuromba kuri wathara ya ngurario iria bagwatire Kagita kandoa na mukoloni ne bakumeneria thirikari bakiuga ne batezaniritwe ne bethirite bagitunywa miunda yao nyuma ya uchiathi kugwatikana bakenda igamba riao gukinywa methene ya mugambithania munene Muthuri Muriuki gatumenyithie nkuruki
Mao mao yetu ana to echonge ni mao yetu kundwe na hinjo itoraire nkonge komani ndirimbo rwa ruringi ni baba baria bachwero chiajira ndene Kenya aramdena na arua bakinyete mutiro kanga gikotini na kyote kingi nikenda bomba kuchwa gioto kiraba kuga ibombera kutho bakinyarirwa baba kurawa na mabu thirikari Kenya uteke aba bange bomba kuragwa bange bomba kugwatwa bate uteterwa kuma 1963 monka 1975 thirikari mbere na ndikiria twejeta ikuria ni atiri kinyabo mantu jaria bathithirwe thirikari na jatari aki bombe kuona haki yao thirikari ya Kenya ni ikire bilioni 10 kando 2015 ne jana project mantu jaria jonde thithia jama na yauga bilioni 10 kathithia fund yeta wa the Justice Fund na Justice Fund yeu nio tukuria mbeca wina ire chumbe go compensate akoroja baba bombe kinyabo kuruma gitunda kia uhuru mbere ntuko ciao ithira bathari mendegorwe na bauge kiria barwirire bokithithia atia bokiona na nandikire gamba riria rikugita ore nere kaunti Meru mugamithane nyaga ethwa kiuga ati akugie gamba riri kire mugamithane munene nikende ethwa kiunda gikaro kia gamithani bathatu bathikire gamba riri ndiakuwa rino rito muno na ndikoti yauga naru atiri that manto jana petition yetu andikite ni ndito muno iri uria biuria birito bya giceria koti yauga biuria jabibi batere kuthikirwa injanji bathatu kwa fairo yetu janji Justice Nyaka auga gaikia fairo eke mwanasheria mkuu jawe Martha Koome ombe kuthithia panel majanji jathatu jaria jakathikire gamba riko igamba ri bathikire gamba ri nonto ni gamba serious ikenda batwe family cietu na antu bonthe ba Meru County na bangi ya Kenya bomba kuona aki indamla bubu akuru baba barugagira bakwenda nibone Kyoto na thirikari Kenya ithwe kibategera imithangukira bokurukira nebo kumenya boega ndwera turwitane mwariama na antu bangi bokatega Meru yonthe na akuru baba ingi muno bararwire uhuru na nande bamwe chionje batiomba kuma nyomba batiomba wetaita na tukurira uhuru uteke ntu tuona uteke otweterete twina miaka 62 kuma tukuoja uhuru leo mawadi bantu agera leo twega toka twigusi twega tutege nto tuteke tuona bulu ona thirikari ya America na economy ya Kenya tito tale wa bulu totale wa nguge twarutire jukumu ya kufidia hawa wazee ambao wako katika ile sunset years yao iko na serikali ya Kenya na serikali ya Kenya iliamua kutengeneza Justice Fund. Kwa hivyo tunasema haki kwa nani? Mau. Haki kwa nani? Mau. Haki kwa nani? Tulimlioki Weru TV mutiro kangangi Nyuma ya kiama kia ODM gutumiria kenda beta na mbere kugwata Rais Ruto mbaru no mwanka baewe giti kia munini wa rais na ndibiuria ni biambirite kuthundia kethira Rais Ruto kwa irio 2027 metha ya nteto Weru TV ni thujite na ndene nkuruki miario ya mutongeria wa kiama kia ODM Dr. Oburu Oginga nitigete biuria bivingi kiria kariba Mount Kenya East na thingatiba Professor Kithure Kindiki iguru riegie kithurano gia 2027 na kagitaga senator wa mbere wa kaunti ya Tharaka Nithi. Wangapi wananikaribisha siku nyingine? Akiaria kire TV ya NTV Jumapili ogoro Senator Oburu Oginga araugire ati kiraba kwenda ja kiama kia ODM kenda bagwata mbaru Rais Ruto kithurano gia 2027 nigitikia munini wa rais igitikira gikariri ni Professor Kindiki. Our emphasis is on strengthening our party ODM so that we can negotiate for the highest position in the land. If we have to go for a lower position, it must not be lower than number 2. Ntuko ya mathiko ja mwambiriria wa kiama kia ODM Raila Odinga mweri muthiru atongeria mwanya ni baririe na kuga ati kiama kiao gikathondeka thirikari 2027 kana kithere kiri thirikari ne indi bwama ni ati batikara me thirikari miariere kinya Rais Ruto onekere kugwata mbaru akimichokera. Raila showed us before he died
that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. And he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Mwaka 2027, we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September, we are either in government or we are government. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie. Kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ni miarieje iria Oburu acokerete niona ndi gwika gwatine Kanyega Kindiki uria wajukirie giti giki nyuma ya Rigathi Gachagua kweberwa ugwatine bunene. That is my take. We should not take less than that. But that also depends on us, our people. We should not be divided. We must continue to be together. We must work hard. Atongeja mwanya ba Meru na Tharaka Nithi ibethirite magita kwa magita bakionekana kuringira ndebe Profesa Kithure Kindiki iromba riria akariba kaunti ya Meru muno bationekete kuthikira. Ezi gwateko kagwa Kasongo aende 2027 ona Kasongo ona Kindiki bonde be mutarone kenda tosevu Kindiki rais wetu mu Meru imwanga toko Ruto 2027 nikenda bageta BPO no yathira ngugewe anenkera Kindiki rais wetu. Athani akuringa vyama aleta mwana wetu Kindiki amweria number 2 giteo nakyo. Ate bote kongania gitiko ni bukwatiga nagake atugire kingi kirimene nderengi rushi. Bwina kyo already. Utigirio nyombe ku itokarombe kwa muturi. Kiuria kira kinene nandi ni nukonokia Kithure Kindiki 2027 maigone ja ODM. Ari Kindiki akaretera rais Ruto kura ingana 2027 ikiringithanwa na iria kiama kia ODM kiumba kumutwira. Kweberwa kwa Kindiki gakumba gutera Ruto kinya kura inka iria omba kwithira atigeria rutere ruru rwa Kirimara. Kazi yangu ni kusaidia rais kufuatilia miradi ya serikali. Biuria bibi bigikumia mutwe kinya rais Ruto no akobithuganiria na machokio jabio jomba kumutera kana kumuchokia gitine 2027. Ungetaka nirudi hapa? Masindomba, Wero TV. ODM, muko tayari? Muko tayari? Tuunde Ni kuma kiri rugono ru ni tukuona kanya ga kunogoka ende tugicokera tugakumenyithia rugono rwa mwanya rwa kuthirikiria gwa ntigiri ntere cia buri ugeta kuraja itucokerete nyuma kagita kati kuraja. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice
Siri ni Mutujo Nice Extra Premium. Mutindi yengiana kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya Mutujwa Nice Extra Premium. Nkima ya Mutujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Material Center Skuru ireri tunyaithara Kanithi County ni bakubumenyithia ati bakethura bari na interviews cha grade 7, grade 8 na grade 10 irekethura ire Jumamosi tariki 8 cha mweri wa Novemba kwambiria thaa 3 mwanka 5 cha muthenya ndeni ya Ituo Bibi Nkubu Catholic Church Hall, Marimanti Catholic Church, Kangeta Catholic Church, Material Center na ACK Kadhiga Parish Kemicha Shopping Center barabarani ya Kagio gwita Kutus. Nyuma ya tariki 8 interviews igeta na mbere ndeni ya skuru ya Material Center ake aritoba grade 8 na 10 ni bakuru bakamate kopi ya KPSEA results, assessment number, learners progressive report, karamu karangi, pensu, naraba na shilingi 350. Aritoba grade 7 bakamate learners progressive report, karamu karangi, pensu na shilingi 350. Nkuruki achiari ni bakumenyithwa ati gukethura kuri na kithomo kia STEM na social sciences kiri aritoba senior school. Kumenya nteto nkuruki aringa thimu ukurukira 0721 227 901 kana 0721 766 kana 0721 441 267. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. 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 Turning what's sweet to sour.
nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Abunge ba Meru ne bainyeretie ugwati mbaru bwao kiri thirikari ya Kenya Kwanza ne bameneretie murunga mojo kiama kia ODM kia mto wa kiama kia kunenkerwa giti kia munini wa rais bakiuga kenda baigika Rais Ruto no mwanka arumire kindikita munini wawe baritete miarezi kiri mubango jo empowerment juria jo thithikirite bure taurega kimutegi agutariria. Babuna abunge ba Meru baraba kukinyete kanisani ya Full Gospel ntuge kwariria chibo chabuchibo na area managers babure baraba ugete baba kaina rwimbo roro atutam na kuendelea kuwata thirikari ya Rais William Ruto no ntuiba kuona maendeleo lakini mwenyewe thirikari William Samoei Ruto bana kidole kidege two people atumele oteko atumele Ruto wanga thirikari William Ruto bana kidole kidege edeshidwa amen tuta kidole kidege tuta tuwate nitandira tuwate nitai tuta abo kwanda mbuma nyondo na mami nandi mtoto kutotele na utugikira William Samoei Ruto na ndio alivia taloi takatwa mwerenja takatwa mugaria takatwa abrombera maendeleo ya kimana na utuguriria kana getu na nkuruki gitumi kio gia kuina rwimbo ruru no ntobena munini wa rais kithure kiendikio ri mwana wao na bakiaria bunge baba baruga gitikiki kiendikio tie no gikathina bakamukaria teria riri ko mwanka batigira gutwika rais wa Kenya 2032 tangu tupate uhuru 1963 kama Wameru hatujawahi kupata nafasi ya vice president ama deputy president, hatujawahi. Sisi tumekuwa the highest we have gone. Ile tumeenda juu zaidi ni kuwa cabinet minister ama cabinet secretary. Huu ndio wakati wa kwanza kwa Wameru kupata deputy president. Wengine wale wanandoea hiyo nafasi, wanajaribu kusema tunataka hiyo kiti ni yetu. Kiti ni yetu namna gani? Wameru wasa tumesema hivi na Mount Kenya East yote tuseme hivi, hii kiti ni ya Mount Kenya East. Hii kiti ni yetu. Unaenda kumamamano huko kusema kwamba aliambia wewe. Alikwambia wapi? Mimi aliniambia ndio Odinga alieleza kwamba rais wa nchi yetu atakuwa William Samoei Ruto 2027. Na running mate wake atakuwa Kithure Kindiki. Na 2032 alisema kwamba Kabila rais wa nchi yetu 2032 atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Kana getu Profesa Kindiki. Tugate tuite tukagere hiyo.
Mugwana Roy. Tote mwana wetu. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Au kabere gicigone kia Mburi ni kwari na wingi bwa ntigiri gutumika kiri ukamati bwa mirigo na kinya kiri kionaniria kiotonga amwe na bo ntigiri ni ciambirite kunyia kumania nacio kwithirwa iri ugwati-ini bwa kuthinjwa ni untu bwa nyama ciacio kana kinya muguta jwayo jukirikana gutuma antu bakana kana kunyia miaka. Mwandiki wetu wa Nteto Dorcas Wakaria ni athingatirite rugono ruru gwakui. Kiki ni gichunchi kia bieri riboti za mwanya kuthirikiria gwa ntigiri cia Mburi. Namba ya ntigiri na mite na gichunji kinene miaka kathomba mithiru untubu kuringithanwa na uthinji bwacio kinya nyuma ya thirikari gukanukia na kinya kuinga ithenjiro biacio. Ntigiri ni ciari cia bata na ni ciari nyingi muno no indi miaka kathomba nyumene nyomo iji ya gitumi iria ithirite kibatetheria kirimantu mwanya mwanya neke kuthira taba kuringana thirikari beja kona untigiri cia Kenya ikathira bauga kaba kuinga sirota ucio twathithirie kiamba gikinene kiu kia national gita handok turabera ntigiri cia tu ikathira ntu mostly ikuiwa ni a China na China te kaba kunenkana mbeca but bo bakinya nare ntigiri mane kwitheba mekirite 800,000 mbeca cia Kenya mbuceri iria ciaruguriro cia kuthinja ntigiri icio ciutuma ntigiri nyia na ndenda kwira thirikari buru negerie buru ura yumba kurungika nyumwera mantu akuthinja ntigiri nontu ntigiri ura tutwire nyuma nara twije nyamwe gwite bati kuriwa karigete wa ikundi bya gutetera ntigiri ntere chenari Robert Maitethia uria rungamirite gikundi kia nari Donkey Owners na BD Donkey Transporters agitutariria ni mitaratareri kubekaga kuona ntigiri te kuthiria na kuthirikiria buru na muno gicigo bunge kia Mburi ntere chenari ki na ntubantigira kipiwa agigwitwa nari Donkey Owners ki na 22 baraba mbite kuregister na no bakwenda kuregister kiambitie na 18 beta bakiongereka through Brook East Africa ndene Kenya worldwide kana ndene Kenya nationally ura gukari ibombite gutetheri kundi bibionde muno ndene anari kwi project benyo ya kuthithia ngari new modern car iri komba kutumika nontu ira batumira batwigi gachoki kara tutumira mutaramu na gwita kugwa ntigiri cietu atuchita Maitethia na gutetera ntigiri iria kuga kinya ikithiraga inkairi itigere ni tethagiria kureta twanya twangu gikire antu baba ingi na muno babethi da uketha mutoro wina ntigiri no tumira ntigiri ewe kuthomithia mwana kuma nasari gwita class 8 na gwita grade 9 na ageta secondary na akathiria no gamwitha mutore akairi na mbere kuthiri university na akomba to nyenye ngugi ni cia thirikari gukurukira ntigiri tumikite na njiremu ndira ginya kari kange ke Maseno University na nontigiri cyo ntomithiria bo na ndi ninkuga thirikari itegere ntigiri ntigiri tigekura waitu tafadhali nibekite ntuko cia gukongwira ntigiri na aria ateteri bao bagutara bata ya kwimenyera riria ciena maronda iverere ya kuona tha ntigiri nyingi ciena maronda na iverere ya gwita ntigiri nyingi chengi niki no ntuikuda kwina competition ira tuga donkeys ndi na antu ibaejo bie wa kuringana na bamenyerete ntigiri ciao horo gatunza ntigiri kuno uke oketho ina kio ndiguru ya Kenya ni jekene kwithurana muthemba jo muthongi jo ntigiri iria muguta jo acio jo kwendeka ni ndiguru ta China kuthondeka into mwanya mwanya na nikio gitumi kimwe gia gutabarikia kwa amba bwacio mbitwane kire thirikari kurwa na amba baba na kinya kuinga mianya mwanya nontu bokwithira ibagerete guchinjia mantu ja kurwa na uthinji bwa ntigiri
kukabanira na Kateos baraba endene ya Meru baraba umete ki kaunti ingi barari mbere utichirari ndene ya Meru but right now ibombete gukinya bako rwandera bwa Kitui ba urwa Machakos ba urwa Embu kaunti ri kugwatana chionde na Nakuru anto bara Kateos chichenjete chiona kachije Meru no Meru iterari na wamba Kenya kwina ugwati bwa kuria nyama cia ntigiri nonto iri thinjo na witho na kou itikuthimwo uria kwagirite gwitikirwa kuriwa ni muntu tukuria thirikari yetu itutetherie saindi no ntigiri kuthinjo ta Nairobi mbama no kuza nyama so antu ibo consume nyama itithimi actually rikaretera antu mirimo nike tumikona tu fight na bo nikenda batikarete mataraja maingi mirimo ere nyamene ejakire antu no nyama ite kuona kuthima no ntu ithinjiro bia ingirwe kiri gicunje gietu kia bithatu na kia muthia tugakara nthi na mutaaramu uria ugatutariria ntigiri nkaire itigere na atia bakugita kuona itikuthirikiria buru na muno kaunti ya Meru Ntere Chanari mbitagwa Dorcas Wakaria Ntetone Chawero TV. Kiwanda kia majani kia Kigoi kiria kiri rungu rwa Erimara Nyambene ndene ya Igembe South nikio kionaniria kia majani ontuku ikauma magirija mathangu jama nake iza kinyaga kiwandene ke kuma mundene na nyuma ya mathaja makai zaga kurukiro utaramu bwa mwanya kuthia mwanka kijani kiria gikauma na njira ira yomba gutumika kiri thoko cia ndene na ome ya Kenya kiri rugono rwa mwanya mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ne agutwikia ikinya ekinya kijani kuma mundene mwanka kugukinyira gikombene giaku. Majani jarikia ikuonjwa na ndingogia muthia ni kujabanga miuko na bagitine ni kenda jagendua thokone. Turi na ndiki white factory section ya packing. Ara chai paka irogenda ita Mombasa. Na ke grade 6 tuikaira ara tukayuke tukipaka. Anikyo kwenda okwoni na ndi atuikaira umenya bwa mbere ma the 4 primary grades. Shambere inya tuikaira mbini ne yokuona na kemero bini roro kiroro ne araomba weka into gyaku gya karabwega no kiroro kimwe kiandiki rietwa ria namba chai we wekirwa ande ari wekirwa mbini ne u rankwenda kupaki keya na ande tegere musibio we ndi urwe mbini iyo theri kuma una ande chai rankwenda kupaka twetete ndenda kupaka chai wetwa PF1 oni keya na ande tege mbini F ndatega mbini F kone sai ku duorere ndigurwaya uyu no tunugwana kwina ikuniki nkaruorera oni viene ta chai na ndenga sumu nkuruorera kayetete twete wone bwe weta no ntu yeta yeta mwanka arago kupakirwa na ago kupakirwa na guo yetete musibi yo kwana yetete o kwina mbindi ye karwa pindi nge yekarwa D1 ya kwina magnet in case sai yeto ina kasuma kana gantu gatea kawaida magnet yeke yekoya ndukona ti magnet ire ayo magnet yu kuona ire isito magethera kwe gantu gatea kawaida ka peak na ndiko ni vie ya koni visa ikire wingi yetere yau itetie tweta twatonya keopa ewe ne opa pewe kahondi sai ere wathi wekirwa paper sakine miuko ikandikwa rietwa kiwanda kiro irige ikirwa kuna namba ya ngirindi na kinya namba ya invoice uko yo na rikwenda otega werewa nimbi nata yo kaliyungwa we na aluminium yodire tuna aluminium wekirwa aluminium dene aluminium foil weu igatuma chai yeto yekirwa ringe miaka ethatu itathuka na ndiro kanywa sai we fresh no to bakau kuma wa wekera ke forming box ire ko murume lesio yi
ayekera ke yewe weka kwa yako tu ayekera ke yewe ungi yewe na ndio atwete practical le kopaki sayu saina alabu wekere saina ruurirwe na ndio uratukuwete karuurirwa saina ndio bayo kuona oro endelea ayirura mpin kiruruke iko kururwa na ndio practical ora wendo atagete na kuona safari bwe weta ni opaka na waiboya ita sauti oge yako matoka otosheke sauti uno eyo ile gaitira no twaga ya umega ibreti ya gato miuko yari kikojura leo igatuma na urembu doing is gluing aga tuma mugo bwe gama no kuona bwana njara ndikinyo brasho metie kuona iwe sawa sawa lata ngulu eu very fast in drying eu na ndia kurekia baba kwena na ndi baba bedire beta yari kubanga yenda gita Mombasa aya na ndi akurekia no ande no kuona ni very intact wait na ndi yo baba kutia parking na ndi invoice yemo either ena 40 20 paper sacks that makes 40 track yemo mwana insura e transporter weto agekero mebuko magana agekero tani 28 that is 400 paper sacks of this nisa amina wow thank you naja niyo twakinyira muthia jorogono ruro mwanya andi ni uge gwetera majani urugana jo sai na twikwira ibwega ni ntuba kuthirwa gwatanite na batwi kuma mwambirio gisucine kia mbere mwanka muthia. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwande ne kia majani kia kiegoi kila kambia li kiegoi wanti ni ya kiegoi ya Ntobochio, Gembe South, County ya Meru. Minista wa kigina kiri thirikari ya Mutumantu Ethinkia niwe Monica Kathono na ekite gikaro na ariti ngugi bonthe ba thirikari ukuma nterecha Tigania Central kenda kuthikira mathina jaria zethirite za kibarumira na nkuruki guchwantaira chia kurikithia ndugu gatigati ka ariti ngugi na andu angiria bakurita ngugi ni bachokete bachokaniria kanywa gukonia uria bombekia kwagirithia uriti ngugi bwao kenda gutungatira Meru na njira iria yagirite. John Thiga gatumenyithie. Muthenya we muthi minista umantu mambeza kaunti Meru no Monica Kathono na kumanite na aruti ngui bonthe ba thirikari kaunti Meru bakuma nterecha Tigania Central na arabo kumanite nterecha Mikinduri kiri moroto wa gavana kaunti Meru no Mutumantu Ethinkia kumana na aruti ngui bonthe ba kaunti kiri sabu kaunti cionthe cia kaunti Meru kenda kuthikire uwe bona bura bomba kwiwa betethanire kenda gukira aruti ngui kiri thirikari kaunti Meru irware totirimanite na aruti ngui bonthe bakuma Tigania Central tukurenge twatirimanite na bakumia Tigania East na ine directive ya governor ya kuliongera ritingwe vetu babe mashinani kenda tumeabo bakwendelea kuba kulitanguge kana tukiokagia challenges ila twe nacio tukwaria mantu amainge tukwaria mantu ameshara na mwankadhai meshara tena thina na deduction cia ni cia ritinguge itokorea up to date constituency sub counties ringe cionthe ni kubithia meshamanyo kinya my fellow waziris iba utrimana nyabo na ritinguge akeokakia maoni yao na no buto kendelea injire mwe kombe ndi teamwork na araba mwa aruti bangu bakiari bagwite mamwe mantu marabathiite na mbere na kubanyeria ibakoni makwarirwa na mantu makabwe kinyankuruki yari mubaisiri one tukumba kumenya kana thirikari ya gavana Mutuma yombete kwa ile issue ya scheme of service so tuina kadho pere kiri referent Mutuma na thirikari we yonthe na issues icio ndo tomba kwa area issue and deductions ikumba kwa unrest ni issue ya chumbura rimu mno issue nge yile ni issue ya manto ya arrears ke deductions kwa kika deduction itukumba kwa channel itarari batie but kinye issue
ikwarirwa na ikagitani waku bangina bakuwa batwira wetero ntutobo kire thirikari kinya nkuru kwindi batomba kuwa bakiona gintu teku baku moroto mwega no gatetheria bonene aruti ngui kuwa bena moyo wa kurutira amiro ngui bwako batirite na tukunganirwa muno ni thuganio ririega batuza arituba ngui ba thirikari especially department of health ria tukwarikwa tugeto tukorumbi tukwenda imbi na tukaeja na maoni jetu. That is an involving government ne tugo to appreciate tukweja na maoni jetu tukuuga jara turenda kuthithirwa na twacokia ngatho inya jangi ja mangi jara tuthithiritwe anjire na uchokerea gavana wetu nkatho Reverend Isaac Mutuma onto initiative wahakikisha aritingwe bonde batigania centro itochama amwe na itokumenyana na itukubangania mantu bra service delivery ya tigania centro ikaendelea. Our able governor Reverend Mutuma kuona ibwega atume mawaziri ground. That is the most important thing. Nonto ke other regimes tutari na coordination njega kureta staff yonde county amwe baigwa very recognized. Kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia Mikindo Tigana Central Mbita wa John Ndhiga. Nyuma ya Weru TV kumurika kiriro kia nja ya Sabina Nkatha uria ni mwekuru ntigwa uratigia tena kimamo nyuma ya nyomba yawe kuya na kumutiga mpione we na anabawe kenda nande kanisa ya Full Gospel wakanake ni thiritwe ikigwa kiriro kia mwekuru uju na kumwakira akumama kiaria muthinjiri wa kanisa izi niwe Charles Mugambi na orite mwingi gutethia nja izi na into bingi bya gitumi biro bya kurenguo na kinya into bya gitumi gutumirwa ndene ya nyomba. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Morungu na igitwe maromba ja mwekuru ntigwa Sabina Nkatha na anabawe tonto nawe batema maome nyuma ya mwanki kwithia nyomba yao kanisa ya Full Gospel kwa kanake itongeretwe ni mutumiria Charles Mugambi ni kinyite na kumwakira nyomba. Mama uitwa Sabina na airiro nyumba kana ritoranda ibiru ritangaso kiweru ndibiru aitwa Nkatha. So tona ibo ya tuthithia thithia ya bilierua ndinira ya manire tethacia barabate kumba na ntiwa. So towa ethithio ri no twanjiririe na kwa mama uyu no ntwakwirwa utebie na binyuma na mbere na kinya njara yawe te ayumba kuruta ngui tuwe kanisa itoronere mwekuru uyu imburene na tona kato mubwethirie nyumba iyo kuona kenda ona at least yako mama na anabawe ware at least yake mama nyumba yawe na inkwera murungu ibo ano ntobwa kanisa ya Jerusalem Full Gospel ande oni kwera nya basi ibo ya na ntobaga bana bo asirika babe kwa murungu asindi umongela omebu na kuiberu antobaka tene nyagia iji iri ibai bari athira tigau utethio bubu tithau bandu Sabina na anabawe bali na ubatu ba nyomba injega nkuruki bya kurea nguna kithomo na bali romba antu bangi bawendi bubu wega basumerie gutetheria enana akethre na kanyumba kake yake na mwebero batu tumbite waka kanyumba kanene ikamabati tu just ya tano kakurukanga akisugulikirwa. So itokuromba atongori baba kithirikari MCA kabira usike anto agenda kuromba anto baba wendi boya bantethie kinyana bagwa tomo batogeta sukuru nguwa isi aethirire na kinya kweru ngwetikia re museya ba yaire kinya utenya muno kwa kinya mwebere runi bariere wau na mwanka gaiga ngoromba thirikari sukuru yesoko pesa barombureria maome anene baba ego no banchuligira kenda family ego menya kuthoma boya. Kwa hivyo kuwe na kinya mama twakulukirie muno na kura imbinge muno wetu akarambuka ilemia kinya waito kwenda muona musiyo no nto mutongeria ende kane ita yare. Kwa hivyo tika tukuringa kampeni no ekari katukuromba na rengi kiwa atire atongeria tubathura no nto kwonto yaburira kwa karika bakia ya kinya boto abona tukamenya kura cietu tikacia urire otheri atharime musiyo eko yarengerie twana ria Jesu. Dennis Mugendi, Weru TV, ntoleni ankiboe wandini athirujine Yembe Central County ya Meru.
Mukaririgete wa Kefis Joseph Ntwerwaki ni atumite iromba kirindu kimbithi na kubaromba guchumiria na winge mono kagitene gaka kire gutigira ni bakwithirwa bakijukia kura na kinya gutiandikithia taringi kura ni kenda bomba gutara tongeria babega kire ithurano bia 2027 ni achokete oria chiari gutara wikia anabao kire chukuru chote anobundi kenda bomba guchiandika bongwa Anthony Kathenya na riboti iji. Ikalietwa nkiamea Kefis Joseph Ntwerwaki leo ni umilitina kule imwana bia jenzi kuumili na kuendekithia taringi kura kile mubangolo diti na mbere wa kuandikithia ringi kura bakithurano kia mwaka 2027 kwani mantu ameya kabisa bonga mtu na kibande mno antu abethi nafasi ekwaria niu une ita ukagutokenda kwito sindana no tina bio sindana bio utiengumba kurita so antu beturine ita ere ara kurinjithia mwe muringi kura wita wakigisa wena kureku nikenda muntu ro kunga mukono ro kwenda ethore mutongoria nagambira antu betu itarine itara critical na antu bareke osetha na mantu ya uringi kura mantu aguthura tongoria muntu ko wingi antu bathura tongoria barikia guthura bakambiria kurira na bongo ene nibo baithurire kulingana na nkiamea ABC mpaka tariki 31 mweri muthiru ni ya Kenya 2090 na kibao wake balabala ikiti kuandikithia taringi kura bajero erwa kiakiwa gwetukira kulinga kura niyo njira kimona bilinki thura mutongorera bakwenda amuna kunenka na uge bwao kilowiti na mbere bwande no uantu wetu ni mantu amana nuntu bwina bata kusiomia kuibanga na kuolelia wina bira bikwenda kenda uringa kura namba 2 kwina bata ya uwe umuringi kura still withwaniria na uria ni muntu wa muthemba uriku ukienda otongoria na kagita kalegirano bia KCSE bambilite muthenya omde erwa kina ulitia jari gutigera ne bakwira na bakire school ja TVET kenda bendelithia mathomo kagita kalosonko ni bona ni tinkiro kiana 700 ni bethagiro bakiaga twanya kire school ja university watu kana around 700,000 batia accountant po asiari mwana nyari ikia form 4 kurikia form 4 kuteani kwina bata ya kugwithia mupango kwina bata ya kuendiana bara colleges institutions ya technical institute ya Babare Gembe North erwa kijana mbe na kwelithio bataru bwana kaita gaka kwithirwa bakethikira ICT apps ile jakitokirishwo bunge kenda kuongera umebo kirutumiri bwa kompyuta na mitandao tuambiritia program ya kuengage youth na era tuweta digital apps yarutu na digital app mu mutuate na tukwambira natha digital app na ambiritie tobetwe infrastructures tuweka in place tobetwe bandai tuitete lare na endia ni ana baba kurikia iskuru anto abethe bai endo no gathome de manto and digital marketing bathome de otumira computer odhombo otumira TikTok na tukia na free wifi nikenda na bomba engage bomba kubwithia activities ingi siumbo batetheria ki muturire kuma muje muneno Nairobi mbeta Anthony Rangi wa Kathenya au nio twakinyira muthejo anteto chetu cheruthe ithatu ngakwendera tukububwega rietwa ni Maureen Kinya muonanirio to mathithio ni Maureen Kirimi.